Subhanallah. Subhanallah, ya Allah. Subhanallah. Subhanallah, ya Allah. فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب. Đang hay này không? فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب. Komandan di lokasi ketiga di daerah Payatumpi, di rumah Pak Kecik ni kan. Masuk dia habis juga nampaknya tu. Itu dah papannya tu. Itu papannya tu habis tu. Tu. Itu Itu habis. Itu papannya tu. Itu pasurnya itu. Ya Allah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Ya, mobil. Mobil. Subhanallah. Ya Allah. Weh, ini